Aici, în țara Călatei, timpul curge altfel. Nu după ceas, ci după lumină și anotimpuri. După ploaie, după iarbă, după clopotele vacilor care ies la pășune. Diminețile încep de vreme, fără zgomot mare. În curți aud pașii celor care mai ies spre grajd, motoarele tractoarelor vechi pornesc, iar fumul se ridică încet din coșuri. Fiecare știe ce are de făcut. E o rutină veche, dar care ține satul în viață. Dar dacă privim mai atent, înțelegem că totuși vremurile se schimbă. Gospodăriile mici se sting încet, una câte una. Casele bătrânilor se închid, iar pământurile rămân nelucrate și abandonate. Ceea ce odinioară era un mozaic viu de grădini, pășuni, livezi și fânațe, devină, parcelă cu parcelă, o hartă de loturi părăsite. În locul lor se ridică o lume a industriei agricole. Mari exploatații, pământuri concentrate și nivelate până la orizont, unde oamenii nu mai sunt decât umbre trecătoare între utilaje. Tractoare uriașe, silozuri, hale de beton, garduri electrice. O agricultură a tăcerii, unde solul e doar o interfață pentru randament și nu un organism viu. Aici, în fața acestor câmpuri uniforme, pare că pământul treptat încetează să mai respire. Persistă zgomotul metalic al utilajelor, rece, eficient, neîndurător. Și totuși, printre toate aceste tăceri industriale, există oameni care aleg alt drum. Familii de mici fermieri care continuă să ocrotească solul moștenit, tineri care aleg o nouă viață aici sau se întorc acasă și redescoperă sensul lucrurilor simple, grădina roditoare, laptele mult dimineața, pâinea coaptă în cuptor. Ei nu au utilaje mari, ci soluții adaptate la scară umană. Nu au hectare de monocultură și au grijă de fiecare petec de pământ. Ei înțeleg că vacile, caprele, oile nu sunt doar cifre și ecuații economice, ci parte dintr-o relație agroecologică cu pământul. În țara Călatei, agricultura încă mai are chipuri, cu producători de hrană care știu că rodul nu vine doar din profit, ci din echilibru. Ei duc mai departe un fel de cunoaștere care nu se scrie în manuale, ci se transmite prin practici zilnice și bogată cunoștință populară. Dar chiar și pentru ei devine tot mai greu. Subvențiile și fondurile care ar trebui să susțină bunul public merg în altă parte, prețurile nu mai acoperă munca, iar tinerii nu mai au acces la pământ. Satele se golesc, iar cei rămași poartă pe umeri nu doar grijile zilei, ci și povara uitării. Și totuși, aici se mai aprinde o lumină. În fiecare gospodărie care renaște, în fiecare fermier tânăr nou stabilit, în fiecare întâlnire între oameni care vor să regenereze bioregiunea, sunt începuturile unei alte povești. Cea a unei agriculturi vii, agroecologice, care își trage seva din comunitate. Eu numesc aceste coline acasă. Nu m-am născut aici, dar am venit să pun rădăcini. Căutam un loc unde agricultura să fie din nou o formă de viață, nu doar o industrie. Și l-am găsit aici, în această bioregiune spectaculoasă, între dealurile Călății și munții Carpaților Apuseni, pentru că aici, în aceste sate care par uitate de lume, se ascunde un adevăr esențial, că pământul nu ne aparține, ci ne ține împreună în viață, în sens. Acest film e despre cei care nu au renunțat, despre fermieri mici, tineri la început de drum sau alții mai bătrâni care se pregătesc să își predea moștenirea, despre familiile care trăiesc din munca lor, despre cei care cred că regenerarea nu e doar un cuvânt, ci o datorie față de locul în care trăim. Pentru că poate tocmai aici, în această parte tăcută de lume, în țara Călatei, se află răspunsul la întrebarea care ne privește pe toți. Cum putem trăi din nou împreună cu pământul, nu împotriva lui?
I think some people, I'm quite lucky. I think I found my place. And my place is in Kalotaszeg. And I find, as I said, I find this village absolutely fascinating. I find every village where our association has a house I find really fascinating. And not just because the market is a wonderful place for research as well, and for fun, and for small producers. So I meet people from other Kalotaszeg villages, and maybe because I've been here a long time and people know me quite well, people know that I have a lot of questions and I'm curious. There's lots of sort of secrets in Kalotaszeg as well, because there's so much going on. Arboretum in Jobbik, which we're only just really exploring. There's so much. I'm a very curious person, and the things that I'm curious about, they're all here, I suppose. Yeah. So I'm really finding, and also the agriculture, because I don't come from an agricultural background. I love the way in Hungarian we say földműves, the art of the land, and also agriculture, I guess means that too, but I'm more used to that word. I'm not used to földműves, and that for me is like, it really is an art. Because the field, working in the field is amazing. I think the field is absolutely amazing. I think to be in a village, it's very important to be with your building, your garden, and the field. To be in the field, to get a perspective of everything. În țara Călatei, satul nu e un loc încremenit, ci un teritoriu în mișcare. Aici se întâlnesc oameni care nu au plecat niciodată și oameni care au ales să vină. În secvențele care urmează vom asculta aceste voci diferite, nu pentru a le compara, ci pentru a înțelege cum împreună dau formă unui peisaj viu. Hát ilyen fiatal városiak bekerültünk ide, magyarok, amúgy nincs sok magyar a környéken, nem tudom, hogy otthon hogy beszélnek erről egymás között, de itt velünk soha nem éreztették ezt, hogy mi különbek lennénk, sőt, nagyon segítőkészek mindenben, és nagyon örülnek nekünk, hogy igen, fiatal házaspárként ide költöztünk, és itt szeretnénk tevékenykedni és élni. Igen, az egy nagy kapcsolódás volt, hogy elkezdtünk egy kicsi kertet megcsinálni, és akkor az emberek látták ezt, és próbáltak velünk felvenni a kapcsolatot, segíteni, sok kontaktot adtak nekünk, hogy honnan rendeljük a fát, mit csináljunk, mit érdemes termeszteni. Még annyit tennék hozzá, hogy amúgy nagyon sok telek és területház van a környékünkön, de nagyon sok nem lakott, mert elhagyták, mert nagyon nehéz a bürokratikus procedúra, sok fele oszlik egy kicsit úgy, mint neked volt Kövenden, sok fele oszlik a hagyaték, és ez nagyon kár, mert vannak nagyon, nagyon szép telkek, nagyon jó környékben vagyunk, egy védett terület, mert sok domb van körülöttünk, nagyon jó a föld, épp most jelenleg vannak, egy pár van itt nálunk, akik permakultúrával foglalkoznak, és épp azt mondták nekünk, hogy nagyon jó a termőföld, errefele látszott, hogy foglalkozva volt vele az évek során. Nyugdíjas vagyok, közben nyugdíj mellett még állattartással is foglalkozunk, ami nem egy könnyű feladat. Régen se volt az, amíg annyira se. Mert régen a családok népesebbek voltak, most egy-két ember, ha van, legtöbbször az idősebbek, akik végezik ezt a munkát. Ezt megtanultuk, szeretjük, csináljuk. És mindig így volt? Hát nem mindig, eleinte mi is 4 tehénnel kezdtük. Most a 4-ből egyre jutottunk, az idő telik, mind nehezebb foglalkozni az állatokkal, és ezért lassan. Még nem is az, hanem az, mikor haza kell hozni a takarmányt. Kivel nincs munkaerő. Mert ha dörög, azt haza kell hozni, igaz? A kommunista időben is falun általában nem csak a TS-nek voltak állatai, hanem a kisgazdáknak is. Volt akinek 2, 3 is volt, és a TS munkálatok mellett magának is. Meg volt a fejkotta, hogy mennyi szénát, takarmányt le kellett adjál a TS-nek. És a többit úgy csináltad, hogy
Jusson neked is. Jusson neked is. Aici, în zonă, un pic ești obligat mai mult ca să-ți iei animale, că e distanța destul de mare de oraș ca să mergi la lucru și aici nu ai ce să faci. Ori animale, ori pensiuni, dar apoi și ăstea azi mere, mâine nu mere. Dar cu animalul tot timpul produci ceva din el. O zi din viața unui fermier de vaci. Nu te plictisești. Asta e singura chestie. De lucru este mult. Deci de lucru este cu orice, dar... Dar care e lucru? Că așa... Păi dimineața trebuie să te trezești să le mulci, să dai viței, să umbli după ele. Seara iar trebuie să mergi la ele. Acum, pe timp de vară nu e așa greu, că sunt pășunie și nu e așa mult. Da. Dar iarna când îți păgrează, atunci trebuie să cureți, trebuie mai mult să umbli după ele. Da. E mai mult de lucru. Da, pe timp de vară nu e chiar. Numai acum avem iară fân. Trebuie să adunăm fân. Da. Și aici, practic, din ce ai în acest aproape 1 hectar, mai ales aici, epicentrul fermei permacultură, cam cât la sută din hrana ta ți-o propui să o produci sau deja o produci? Așa. Nu știu cât să zic, dar să zic 50%, poate peste un pic. Ținând cont că am animale, Da. clar că e mai mult, că dacă nu aveam animale și trebuia să cumpăr, nu știu, ouă sau carne sau orice altceva, deci clar că era, și cultiva numai legume era cu mult mai puțin, dar așa cred că aș zice că peste 50. Super. Și te-ai gândit să și vinzi din aceste produse? Da, le și vând. Surplusul. Deci chiar ce-i surplus și până la urmă trebuie să trăiești din ceva. Da, adică clar, asta e. Eu nu mai am un job, nu mai am... Ăsta e aici. Asta e jobul. Aici e, da. Părinții tăi s-au mutat aici, tu ai umblat lumea, ai fost în Asia și te-ai decis să nu te pleci complet de aici, ci mai mult, te-ai decis să vii aici. Da. Și întrebarea este, de ce? Care au fost motivațiile tale? Mai multe. Au fost, să un pic greu de explicat scurt. Au fost mai multe chestii în viața mea când am mai locuit în Elveția, care am simțit că, să spun, că m-au stresat și am vrut să trăiesc altfel. Am vrut să ies din concepția asta care are societatea care spune tu trebuie să faci asta și asta și asta și asta. Și am vrut să trăiesc un pic altfel. Am venit aici și deja un an înainte m-am gândit că poate când părinții mei nu mai pot, eu să vândă locul ăsta și pentru mine e un loc foarte special. Pentru mine e un loc unde eu ca copil m-am simțit tot timpul foarte liberă și ca adult eu am venit aici și mi-a dat multă energie înapoi. Și un loc așa de suflet. Da, înțeleg. Și am zis ar fi păcat dacă ar vinde totul aici. Și a dat la altcineva. Și atunci ei s-au tot gândit la asta, că Peter acum are 71 de ani și atunci eu am decis acum un an și ceva am decis că vreau să stau și să preiau, așa, după timp. Deci, asta cam a fost motivația și când am călătorit m-am informat mult despre așa, agricultură ecologică, despre biodiversitate, despre permacultură și am făcut un curs în permacultură, câteva și în design de permacultură și am zis asta ar fi locul ideal unde pot să fac așa ceva. Én hivatásosan asztalos vagyok, de mellette az önfenntarthatósággal is foglalkozok. Én gyümölcsfákkal szerettem volna foglalkozni. A másik problémám az volt, hogy így fiatalként eléggé sok idő, ameddig termőre fordulnak a dolgok. Úgyhogy maradtam így ilyen fél hektárnyi területtel. Ez, ami itt van körülbelül? És még van egy gyümölcsösöm. Van egy pár fa, amit te megmentettél. Miért érdemes megmenteni ezeket? Miket mentettél te? Vagy magyarázz erről egy picit.
Van egy pár barackfa oltásom itt a kertben, amit Magyar Bikarról szereztem, már ilyen kihaló félben levő fákról, amik ilyen 70-80 éves kajszibarackfákról vettem az oltóágat. Hogyan tud a mi biorégiónk előre haladni, új gazdákat nevelni, ha nem megmentve a régi fajtákat, és öregben újat tenni, és újban öreget? În bioregiunea noastră, biodiversitatea nu este un concept abstract, ci rezultatul a sute de ani de relație dintre oameni și pământ. Ceea ce vedem astăzi, mozaicul de pășuni, livezi, fânețe și grădini, nu este natură sălbatică, ci un peisaj modelat prin muncă și grijă. O biodiversitate cultivată, dar și una naturală, care s-au susținut reciproc. Viitorul acestei bioregiuni depinde de alegerile pe care le facem acum. Dacă oamenii dispar din peisaj sau sunt împinși spre practici uniforme, acest echilibru se rupe. Fără cosit, fără pășunat responsabil, fără grădini vii, biodiversitatea se pierde la fel de sigur ca în monocultura industrială. Adevărata întrebare nu este dacă vrem natură sau agricultură, ci dacă vrem o relație vie între ele, una care să permită atât hrana, cât și diversitatea să aibă un viitor aici. Két jelentős geopolitikai esemény volt, ami nagyon rányomta a bélyegét Románia természetére, biodiverzitásra. Az első az nyilván, ahogy mondtad, a kommunista rendszer bukása volt. És ekkor a mezőgazdaság elkezdett összeomlani, és ez nem most ne feltétlenül csak a nagy parcellás mezőgazdaságra gondoljunk, hanem a legeltetése, kaszálása is, tehát elkezdett fogyatkozni például a legelő állatoknak a száma. Kevesebb juh, kevesebb tehén mozgott a tájban. És ez a 90-es években ez a trend ez megmaradt, úgy egészen a 2000-es évek elejéig, ugye az EU csatlakozás elejéig, és ez egy olyan periódus volt, amire inkább a felhagyás volt jellemző, tehát számos gyepet, mivel nem volt már elég állat a tájban, ami legeljen, nem írtották már a cserjéket, számos gyep becserjésedett. Tehát csökkent a gyepfelület például. Ezt nagyon sok botanikus negatívan értelmezi, ezt a folyamatot, amit most leírtam, ami a 90-es évekre jellemző volt. Majd az EU csatlakozás körül, talán egy picit előtte, elkezdődtek a mezőgazdasági támogatások folyni az EU irányából, a román kormány irányából, stb. Tehát újra megérte állatokat tartani. Juhokat, teheneket, kecskéket, stb. Táj használatának az intenzitása nagyon kontrasztos lett, nagyon heterogén. Tehát nyájak már kisebb területeken mozogtak, inkább az akolok körül, nagyon gyorsan megnőtt a juhoknak főleg a száma, és megjelent a túllegeltetésnek, újra megjelent a túllegeltetésnek a jelensége. Tehát persze, hogy a kommunizmusban is túl voltak legelve a gyepek, de ahogy mondtam, a 90-es években ez a trend megváltozott. És akkor utána újra elkezdődött ez az intenzifikáció a mezőgazdasági támogatásoknak köszönhetően, és sajnos ez a jelenség eléggé negatívan hatott a romániai legelőknek a nagy részére. Egyrészt Románia szerencsés, olyan szempontból, hogy több biogeográfiai zóna és ugye több klímahatás találkozik az ország területén. Ugye a Fekete-tenger partján van a Pontuszi régió, Havasalföldön inkább sztyepp, meg Dobrudzsában inkább sztyepp klíma jellemző, az ország nyugati részén, Magyarország fele bejön a Pannon régió a saját fajkészletével, a Kárpátok mentén ugye 1000 méter felett az alpin biogeográfiai régió található, és az ország legnagyobb területét ugye a kontinentális biogeográfiai régió fedi. Tehát 5 biogeográfiai régiónak a fajkészlete keveredik. Kalotaszegi tájnak szerintem a fő értéke az a mozaikossága és az extenzív jellege. Biodiverzitás szempontjából valóban egy gazdag zóna, tehát ugye hozzájárul ehhez az élőhely mozaikossága. Sokféle élőhelyre jellemző fajok keverednek a tájban, ugyanakkor hozzájárul az is, hogy egy ilyen átmeneti zónát képez ugye az erdélyi mezőség és az erdélyi szigethegység között. The importance of biodiversity
lies in the capacity of organisms to have relationships. So if you have a soil, there are billions upon billions of organisms, just a square meter. But these organisms all find a way to live together by eating each other or helping each other or signaling each other. There are always relationships between these organisms. And the moment you start tilling the soil, you destroy all of most of these relationships. So a healthy soil is a self-organizing system that can get all the nutrients and water to the plant in time, in the right amounts, in the right form. While a disturbed soil is incapable of doing that. So you create chaos. You destroy the relationships, and if there are no relationships, it's chaos. So from that, not much good can come. So if we are capable of not tilling the soil and still produce food, we can increase biodiversity enormously. And if we have enough biodiversity, I think 99% of all our problems will be gone. From tiny problems like slugs and snails in the garden to really big problems like climate change. Egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre több a szárazság, tehát amióta itt vagyok, azóta abból a 4 évben 3 nyáron szárazság volt. Tehát, hogy ez azért az embereket én szerintem arra fogja sarkalni, hogy egy kicsit átgondoljanak pár dolgot. Tehát például ez a hagyományos mezőgazdaság, ez nagyon vízigényes, tehát maga a növények, amiket megtermelünk, azok tulajdonképpen vízigényesek. Vagy az, hogy például miféle dolog, hogy egy kicsit így belegondolunk, hogy a vizet átfolyatjuk a településünkön, és utána pedig várjuk, hogy essen az eső, ahelyett, hogy gyűjtenénk, vagy hogy még a WC-t is ivóvízzel húzzuk le. Igen, tehát, hogyha ezeken a dolgokon csak úgy lehet változtatni, és 3-4 év múlva mindenki erről fog majd beszélni, mert egyszerűen rájönnek, hogy a régi módszerek semmennyire nem tarthatóak. És akkor el fogunk arról gondolkozni, mondjuk falu szinten, közösségi szinten, hogy hogyan tudjuk a vízünket újrahasznosítani, hogy hogyan tudjuk az esővizet feltározni, felgyűjteni, és ennek a közösségi gondolkodásnak akkor bizony én úgy látom, hogy vissza fognak hozzá nyúlni az emberek. Mi sokszor nem látjuk, hogy ez a táj, ami körülöttünk van, ez tudatos emberi tevékenységnek az eredménye. Tehát az, amit mi most tájként látunk, azt legalább 300-400 éve az ember alakította maga körül. És ami most történik, hogy zajlik egy intenzív túllegeltetés, ugye a juhállománynak a nagy része exportra megy az országból, és ez több szempontból károsan érinti ezt az egész régiót. Hát egyrészt az történik, hogy lepusztítják a biodiverzitást, tehát hogy nem bír el ekkora legeltetést azért ez a környék, akkor másrészt az embert is elvágják a természettől, mert azáltal, hogy mindenfele júnyájakat látunk, amiket azért a vadak miatt pásztorkutyák, csovánkutyák őriznek, ezért egyre kevesebben járkálnak a természetben, vagy egyre kevesebben érzik azt, hogy ott keresni valójuk van. Ha dedikálva vagyunk ahhoz, hogy mi a természettel együtt dolgozzunk, akkor az egy kommunikáció a természettel. Ami azt jelenti, hogy ha van egy mezőgazdaságom, és valami történik, bogarak, rovarok, bármi, ami miatt szoktak permetezni, vagy valami nem nő, akkor az egy válasz a természettől. És akkor, hogyha én visszaválaszolok egy nagyon agresszív módon, ami különböző vegyszereket tartalmazó spré, ami utána bemegy a földbe, bemegy a vizeinkbe, azt mi megisszuk, állataink megisszák, az nem egy kommunikáció. Az többet nem együtt dolgozás, hanem az egy vita, egy konfliktus, amiből úgyis lesz egy másik válasz, mert valahol máshol meg fog jelenni valami, meg valahogy úgyis vissza fog válaszolni a természet egy
úton, módon. Tehát én úgy érzem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogyha az ember mint érték az agroökológiát, a természettel való együttdolgozást magasra helyezi, akkor az azzal is jár, hogy egy kommunikációt indítunk azzal, hogy mi van körülöttünk. Tehát, hogy nem a hely szolgál minket, hanem mi is szolgáljuk, ami van körülöttünk. Să grădinărești una și toată lumea face în stilul lui. Da. Să obții niște ciuperci cu un efort minim. Da. Eu zic că și-am avut recolte foarte bogate și foarte frumoase, chiar cu un efort minim. Eu tot zic, trebuie să mulțim, trebuie să acoperim solul cumva. Da. Adică trebuie să nu mai depindem așa mult de apă, să o dăm mai puțin, numai așa se poate. Dar Da. eu nu cred că am văzut aici 2-3 oameni care să facă lucrul ăsta. Da. Deci, dar trebuie cumva să se întâmple schimbările astea. Főleg a juhok általi legeltetés tényleg katasztrofális helyzeteket hozott létre a biodiverzitás szempontjából. Tehát egyre inkább csökken a növényfajoknak a száma területegységre, az állatvilágra is ez elég negatívan hat, és persze megjelentek mindenféle más problémák, például a pásztorkutyáknak a problémája. Ennek is kapcsolata van a biodiverzitáshoz, mert hogy igenis ezek az állatok kárt tudnak tenni a vadállományban, és kárt is tesznek a vadállományban, mert hogy nem etetik őket megfelelően, nem ügyelnek rá, nem fegyelmezik őket, elkoborolnak nagyon gyakran a nyájtós, megtámadnak állatokat és embereket is. Tehát sajnos oda jutottunk, hogy manapság csak úgy kimenni, sétálni egyet a természetben Romániában életveszélyes lehet. Ez az ilyenfajta életstílus, amit ti így előadtok, ami nagyon romantikus és idillikus és visszatérő, vagy fiatalnak most, ez mennyire van fenntartva? Hogy érzitek ti? A probléma a pályázatokkal az az, hogy főleg Romániában, de más helyeken is komplikáltak. És lehet, hogy mi még talán le tudnánk ülni és átnézni, viszont egy egyszerűbb embernek ez egyáltalán nem egy opció, és a pályázatoknak nagyon sok kikötése van. Mekkora telked lehet, mennyit kell te befektessél, hogy utána ennyi pénzt kapjál utána, hogy pontosan mit csinálhatsz, hogy utána hogy fog kinézni, tehát rengeteg energia, idő és pénz elmegy arra, hogy utána vagy beválik, vagy nem. Nem hiszem, hogy kis termelőknek vannak ezek kitalálva, és méghozzá azért is nem, mert nem lehet vele foglalkozni idő szempontjából, energia szempontjából, tehát valahogy nem kapjuk vissza azt, amit belefektetünk az ilyen pályázatokban. Az, hogy hova megy, az szerintem sok olyan helyre, amit mi nem látunk és nem tudunk. Szerettél volna mezőgazdász lenni, de hát tőle belegondoltál, hát honnan annyi föld, honnan annyi mechanizáció, hogyha kéne, valami csak kell. Ha lenne, szerinted a fiatalok kapnának még rá, vagy már túl késő? Hát kapnának rá, de ilyen kisebb projekteket kéne végbevinni, hogy ne kelljen olyan hű de nagy volumenű termelést létrehozniuk. Care e viitorul în Dealul Negru pentru agricultură? Și dacă te gândești așa, realist. Viitorul, dacă nu o să strice cu nimic, o să meargă. Deci viața merge mai departe. O să meargă mai Agricultura departe. merge. Și eu zic că tot timpul o să meargă. Poate că o să se mai strâng un pic lațul, dar o să meargă, că hrană tot trebuie. Trebuie să crești ca să supraviețuiești. Gen, să fii mai mecanizat, mai mare, mai, sau există o balanță? Poți să supraviețuiești și în stadiul în care zi eu, dar dacă avansezi, ești mai ok. Simți că în zonă, în viitor, continuă și în alte familii exact cum continuă cu tine? Generația mea o să continue. Nu știu ăștia mai mici ce să zic, că deja
îs blocați cu calculatoare și telefoane, deja toți copiii îs parțial. Sunt copii care au drag de animale. Mind az állami és mind az EU-s szabályozás kitalálva, hogy azért a kicsiket nem annyira segíti, de a nagyokat meg annál inkább. Tehát olyan előírások vannak, amelyeket kifejezetten a nagy vállalkozók számára találtak ki. Tehát ez ugyanígy jellemző az EU-s agrárpolitikákra is, amikről azt lehet elmondani, hogy egységként kezeli az egész Európai Unió területét, miközben, hogyha mondjuk kicsit bioregionális szemmel kezdünk el gondolkodni, akkor látjuk azt, hogy minden egyes tájegységnek megvan a maga sajátossága. Lehet az, ami működik a Román-alföldön, az nem működik itt, vagy ami működik az erdélyi mezőségen, az nem működik itt és viszont. Ahhoz, hogy az ember egyedül kistermelőként nekiálljon egy ilyen útnak, ahhoz rengeteg olyan akadályt gördítenek, és én, aki se könyvelő nem akarok lenni, sem adminisztrációval nem akarok foglalkozni, tehát a veszett ügy leszek Igen. az egész dolog számára. Muszáj megszervezzük magunkat, mert hogyha ezt nem tesszük és mi nem fogunk össze, akkor mindig is a nagyobbak és az erősebbek fogják a torkunkon legyúrni azt, amit mi nem feltétlenül szeretnénk. Igen. De azt látom igazából, hogy a természetre eszközként tekintenek, és ez az, ami igazából minden bajnak a forrása, úgymond. Kik lesznek a jövő gazdái? Én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy lesznek-e a jövőnek gazdái? Acest drum nu l-am pornit singur. L-am pornit împreună cu Tünde, jurnalistă la Atlas Oardei și la rândul ei profund conectată la realitățile rurale ale țării Călatei. Ne-am întâlnit dintr-o nevoie comună, să ieșim din discursuri abstracte și să ajungem acolo unde lucrurile se întâmplă cu adevărat, în ferme, în curți, pe pășuni, la piață. Am decis să mergem din sat în sat și să ascultăm. Să înțelegem ce înseamnă concret să fii fermier astăzi, ce presiuni există, ce funcționează, ce nu, ce șanse reale au oamenii să se dezvolte. Mai ales am vrut să aflăm dacă tinerii mai pot începe un drum agricol aici și ce rol joacă subvențiile și fondurile europene în viața lor de zi cu zi. Nu ca experți de birou, ci ca oameni care vor să pună realitatea rurală în lumină, așa cum este ea. Az agrárcenzusok adataiból azt látjuk, hogy alakultak át a farmok, eltűnt rengeteg kicsi farm, és megnőttek a közepes méretű farmok, számban is, méretben is. Viszont az, ahogy átalakultak 2010-től 2020-ig, az a trend, az meg fog maradni, mivel a támogatások zöme hektár alapú, tehát kinek minél több hektárja van, annál több pénzt kap, ezért tulajdonképpen az, hogy a farmok egyre nagyobbak lesznek, és az egyre nagyobb farmok dolgoznak meg az összmezőgazdasági területből egyre nagyobb hányadot, ez a trend valószínűleg a következő 5 évben is fel fog maradni. Románia, amióta tagja az Európai Uniónak, tehát 2007 óta, ha belevesszük az idén valószínűleg kiosztandó bő 3 milliárd eurót, akkor összesen kb. 45 milliárd eurót tett be a mezőgazdaságba, mint uniós szubvenció. Az uniós támogatásokat 2020 és 2024 között tudtuk megnézni, ugyanis ezek az adatok nyilvánosak, vagy voltak nyilvánosak még 2025 elején, amikor elkezdtük őket letölteni. Nem csak a nagy összeget, hogy mennyit kaptak a gazdák és az agrárcégek adott évben, hanem minden egyes kifizetés összegét. És ezek között lehet keresni. És nézzük meg akkor a konkrét számokat. 2,8 millió farm volt Romániában 2020-ban, ezek közül csak 648 000 kapott akármilyen kicsi uniós támogatást. És látszik nagyon jól, hogy hol fordul meg a farmok csökkenésének trendje. 10 hektárnál. 1 és 5 hektár közötti farmok, azok nagyon sok összterületet veszítettek. Az apja, a kifizetési ügynökség is ezt támogatja, közleményeiből, jelentéseiből egyértelműen kiderül, hogy a 10 hektár feletti farmokat támogatja, tehát az a célja, hogy
azok tudják lehívni a támogatások túlnyomó többségét, mert van egy ilyen gazdasági és adminisztratív racionalitás mögötte, hogy nagyobb területekre könnyebb nagyobb kifizetéseket adni, ugye, és az APIA, mint állami hivatal célja az az, hogy minél több eurót juttasson, nem az, hogy minél több gazdához, hanem minél több hektárhoz. És ez úgy a legkönnyebb, hogyha minél több hektár tartozik minél kevesebb farmhoz. Amit érdemes megnéznünk, hogy alakultak a cégeknek, illetve a családi gazdaságoknak menő kifizetések. Ami 2020-ban cégek még csak 1 milliárd eurót kaptak, és a családi gazdaságok 1,5 milliárdot. 2024-re gyakorlatilag a cégek is és a családi gazdaságok is 1,6 milliárd eurót kaptak az össztámogatásból. És ami szintén látványos, hogy nőttek a 10 és 100 000 euró közötti kifizetések. De egy sokkal nagyobb a növekedés, mint 1000 és 10 000 euró között. Tehát ami 2020-ban 256 millió euró ment 10 és 100 000 euró közötti kifizetésekre, családi gazdaságokhoz, addig 2024-ben 449 millió. Mert gondoljunk bele, hogy az mit tud indukálni. Tehát 100 000 euróból, és itt 100 000 euró fölötti kifizetéseket néztük, 100 000 euróból már jelentős földmennyiségeket tudsz venni. A cégek nem csak azért tudnak több támogatást lehívni, mert a cég jelleggel működő farmok nagyobbak, tehát több hektár tartozik hozzá, tehát automatikusan a hektáronkénti támogatás is több. Hanem azért is, mert olyan befektetéseket tudnak már eszközölni, akár egy-egy farmon, akár egy feldolgozóüzemben, ami már tőkeigényes. Ami brutál tehát megduplázódott, az a 100 és 1 millió euró közötti kifizetések összessége. 900 000 euró maga a skála. Tehát itt biztos bement egy csomó hasznos, jól befektetett támogatás. A kérdésesek számomra az 1 millió euró fölötti kifizetések. Az az ország, amelyikben van 2,8 millió gazdaság. Biztos, hogy a leggazdagabbaknak kell 1 millió euró fölötti közpénzt fizessen. Ebben a méretosztályban ezek a cégek már nyereségesek. Tehát, hogy akkor biztos közpénzzel kell még nyereségesebbé tennünk ezeket a cégeket? Tehát, hogy 2,8 millió farmhoz tartozik legalább 2,8 millió ember. És akkor az ő megélhetésüket ne támogassuk közpénzből, de hatalmas agrárcégeket támogassunk akár 1 millió euró fölötti kifizetésekkel is. Számomra ez kérdés. În spatele fiecarei ferme mici din țara Călatei nu stă doar munca zilnică, ci și o luptă constantă cu piața și cu accesul inegal la resurse publice. Pentru mulți producători locali, problema nu este lipsa dorinței de a munci sau de a se dezvolta, ci faptul că piața îi plătește prea puțin, iar sprijinul public ajunge prea greu sau deloc la ei. Fondurile și subvențiile, care ar trebui să susțină viața rurală și interesul public, favorizează adesea fermele mari, bine capitalizate, capabile să navigheze birocrația și să absoarbă riscurile. Între timp, fermele mici și mijlocii rămân prinse între prețuri mici, costuri în creștere și reguli gândite pentru o agricultură industrială. Această inegalitate nu este doar economică, ci structurală. Și dacă nu este înțeleasă la timp, riscă să transforme satele din spații vii de producție și comunitate în simple anexe ale unei industrii agricole tot mai concentrate. Se dau, de exemplu, subvențiile pe pământ se dau la toată lumea care are pământ. Lucrează prea puțini oameni și noi avem așa, luăm de la oameni, le plătim și noi, ei își iau subvențiile și ei nu lucrează, efectiv. Nici nu vor să vândă pământul și așteaptă, toată lumea stă, așteaptă subvențiile și cine lucrează are mai puțin de câștigat. Deci, practic, subvenția ar trebui să meargă la cine produce. Pe producție. Pe producție. Efectiv pe producție. Nu pe hectar, nu pe hectar neapărat, nu. Ai animal, produci atâtea tone de brânză sau lapte sau carne,
pe producție să fie date subvențiile, nu pe hectar sau pe suprafață. Da. Ce ziceți de piață? Deci de piața Huedin, de zona asta de desfacere, practic, ce înseamnă pentru un producător piața? E o oportunitate să-și mai vândă oamenii ce produc, mici fermieri sau agricultori, că nu se vinde la scară foarte mare. Suntem mici fermieri, lucrez eu și soțul și copiii mai rar. Avem o fermă de făcuțe și căluți avem câțiva. Bună ziua! Poftiți! Én is próbáltam ezelőtt 5 éve, voltak méhjeim is. Próbáltam ezt a 101-es, vagy milyen projekt volt. Az EU-s pénzprojekt. Igen, azt hiszem, hogy megkaptam. De volt olyan megkapta, akinek még kaptára se volt, hanem a szomszédét megmutatta. És miket termeltek? Miket termelünk? Hát én inkább ilyen zöldségeket termelek, uborka, paradicsom, passzolj. És így hogy érzed piacilag a környezetet, a megérhetőséget? Kezdek beleunni. Igen. Igen. Mert látom, hogy nagyon gyenge. Ezelőtt 15 évvel, hát egy zsákmurgot eladtam egy piacon. Most, ha hoznám, eladnak egy kilót, 2-t. Igen. Nagyon meg. Hol vannak a fogyasztók? Hol eddig vannak? vettek? A nagyüzletekben. Látsz fiatalokat, akik még gazdálkodnak? Hol vannak? Kevesebb. Nagyon kevesebb. Én Vagyis szerintem egy fiatal csak úgy tudja megvalósítani, elmegy külföldre, ahol jó tud keresni. kell egy kezdőtőke. Igen. Mert hát én szerintem itt a román államtól nagy támogatás, meg az EU, mire ők elhatározzák, mire ők kiadják, és mire meg tudod-e valósítani, annak szerintem mindig duplájára szöknek mindennek az ára. Și voi cu ce vă ocupați? Ce... Avem 5 vaci acum și 12 porci. Ce produceți? Produse din carne, slănină, cârnați, coste, cam tot ce iese din porc. Și lapte. Da, lapte, telemea, numai telemea am dat-o de vacă, brânză dulce de vacă și compoturi, dulcețuri, de toate. Proiectul de tânăr fermier, cel cu fonduri europene, la început când am făcut eu acum 5 ani, a fost mai ok, părerea mea. Acum, nu e mai disponibil numai din 2028, dar acum am înțeles că tu trebuie să preiei 2 sau 3 coduri de exploatație deja vechi de nu știu câți ani. Da. Nu văd rostul, care e rostul? Să le preiei tu pe PFA sau pe SRL, ce-ți faci să preiei tu, că te ajută la punctaj. Din moment ce eu încep activitate nouă, nu trebuie să-mi deschid eu tot, și la APIA, și la medicul veterinar, și la tot, nu? Un cod nou de exploatație pe firma cu tare și... Deci cumva nu se înțelege birocratic noțiunea de succesiune a fermei. Da, și părerea mea e că, nu știu, poate greșesc, să bag un pic și statul român. Își bagă el cod, dar în măsurile europene. Eu asta cred. Nu știu, uite, mie, spre exemplu, mi-e ciudă, că eu vreau să creez ceva și să continui și să cresc și nu reușesc. Nu reușesc, da. Și piața pentru tine acum ce înseamnă? Deci, practic, Huedinul? Da. Și mai vinzi de acasă, cum ar veni de la fermă? Huedinul și atât, nu. De acasă vând practic tot de la oamenii din piață care mă știu deja și îmi scriu pe Facebook, știi? Dacă am să le țin, ouă, lapte, slănină, cârnați. Da. Támogatás olyan emberek is kapják, akik nem is... Ez az. És még most is úgy van, és ez van, hogy az, aki nem érdemes rá, megkapja. Én, aki dolgozok keservesen, mondjuk még csak egy kicsit kapnék, miért nem adják annak a felét, ha egyszer nem tudom azt kiteremteni, azt a 10 árat. Adnának nekem is egy keveset. Ennek azt már nem kapja meg. És olyan, amíg megcsinálja sok, de nem tesz bele semmit, mert neki megéri az a támogatás. Ő csak azért csinálja, nem azért, hogy... Szerinted mondjuk 20 év múlva kik lesznek a Kalotaszeg gazdái, vagy a szilárdság gazdái? Nem tudom, ha úgy van mindenki, mint az én családomban látom, a fiaim, az enyém meg, akkor nem tudom, ki fog dolgozni, mert ezt nem szeretik csinálni. Dolgozni ezek a fiatalok abszolút nem akarnak. Ki fogja ezt megcsinálni? Mindenki az üzletből veszi, és azt meg külföldről hozzák,
Még mi megcsináljuk, ez a generáció, de már a fiatalabbak, az ritka, amelyik jó. Mikre lenne szükségük ezeknek a fiataloknak, akik mondjuk akarják tenni? Hát, hogyha így támogatást lehetne, mert még én is meg igényelném, ha legalább valamilyen támogatást, mert adnak mi felénk is, hogyha 10 ár van fedve, igen, akkor kapsz rá, és már az megérni. De nekem nincs annyi, mert honnan annyi, hogy csináljak annyit. Kevesebb van, de arra már nem adnak. Arra már nem adnak. Tehát túl kicsinek vélnek. Igen, és akkor ha engednék, vagy ha támogatnának egy kicsit, akkor igen, szerintem is lenne több, aki csinálná. Tehát ha létezne valamilyen fajta mondjuk európai vagy nemzeti támogatás. Igen. Én szeretem csinálni, én ezzel gondom nincs. Csinálom is, még élek, vagy hogyha még ezt a piacot megengedem, mert ha ezt eltörüljük, én többet nem jövök. Én se hálába, én nem megyek. Tehát ennek a piacnak van lelke? Igen, hát én legalábbis ide úgy jövök, mint haza. Nekem ez ünnepnap, mikor én ide jövök. Én otthon úgy dolgozom magam, hogy ez nekem már semmi. Ezt én imádom, én szeretem. Sok azt mondja, hogy ezt a zúgást nem bírja meg a piaci nap, ugye pár. Én itt kipihenem magamat. Nekem ez jól esik, én megszoktam. Én úgy látom, ha engem kérdezel, hogy én szerintem, ha mi közösség nem avatkozunk jobban bele, hogy ráfigyeljünk, hogy kik lesznek a szomszédjaink, és ki legyen az a melletted levő ember, gazda, kisgazda, és megadjuk azt a közösségi érzetet, hogy, mert nehéznek nehéz, de hogyha megadnánk azt a közösségi érzetet, hogy nem vagy egyedül. És ha valamire szükséged van, itt vagyunk együtt, és ha bár igaz, Romániában ez a kooperációs gondolkodás az elmúlt, de mégis megvan bennünk ez a közösségi érzeti gondolkodás, mert nem hiába vagyunk itt együtt termelők egy piacon. Igen, de az, hogy magyarul kerékén vagytok többen, ilyen gondolkozásra, de Bikaron nincs senki, én azt mondom, egyel kezdődött ott is. Hogy egyel? Hát ott volt mondjuk a pap, igaz? Igen, ott vannak Lárszék. Utána jött Lars, utána jöttem én, közben még jött Kriszti, de aki mind egymástól hallottuk. Tehát én nem jöttem volna soha. Hát de a Bikaron nem is senki. Ha ott vagy te? Hát én. Hát tudod, azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál tavon. De hogy nem, ott van, lehet, szerintem lehet. Dar cum se dezvoltă de fapt o bioregiune? Nu printr-un singur proiect, nu printr-o investiție mare și nici printr-o decizie luată de departe. O bioregiune crește atunci când oamenii încep să înțeleagă locul în care trăiesc, apa pe care o beau, solul din care se hrănesc, pășunile, pădurile și legăturile dintre ele. Pilonii sunt simpli, dar esențiali. Pământul, oamenii și relațiile dintre ei. Fără comunități vii, care să colaboreze, să împartă cunoaștere și responsabilitate, nu există continuitate, doar exploatare temporară. Regenerarea bioregională înseamnă tocmai asta, să reparăm legătura dintre oameni și natură, să producem hrană fără să epuizăm solul, să construim economii locale care țin valoarea în teritoriu. Nu e un concept abstract, este suma deciziilor mici, luate împreună, care fac ca un loc să rămână viu, astăzi și pentru generațiile care vin. Și totul poate să înceapă de la o sămânță. What I feel is that we need to show the interconnections between the people and who are represented in the documentary. So, for instance, what is the connection of Shara and Irene to the hub, to the market, and by that to the community? Obviously, it's also food and trading good food for us all. But besides that, what is the social kind of cohesion element? And also work element as well. How you're not linked. You're linked to the carpenters as well because you work with the carpenters. You're linked to the shopkeepers because you're selling your stuff through the shopkeepers and things like this. It just all has to be seen as some big functioning web. I mean, that's why I've been saying this for years and years and years, is what I think what we need is a cooperativo de consumo, because that is a central organization which can bring all these things in and which can, if it's a big enough organization, if somebody's not selling their products, the cooperative can buy them, right?
right? So that they get their money, so they don't have to think, I have to go out and sell my stuff, I have to go out here and sell my stuff. You can sell it to the cooperative. The cooperative is there, and it's there to protect you. It's not just there, well, it shouldn't be there just to make money, it should be there to build a community and build connections with tradesmen and with marketing, and transport is what I see as a huge issue as well. So many people in America, young people move together into single houses now, and multiple level families that you never had, with the parents and the children, maybe the grandparents living together. And so we've been moved towards that independent living, by the consumerism so much. So you want to emphasize being away from that, and almost, there's a socialistic element to it, that it would be important to gather people together in a way that would be more not just community where it's like American Prairie where everybody was an independent, freedom fighter and all that. It has to be more of a social community. Yeah, like a change of mentality. Well, again, that's part of the education, is how it could work. That's one thing I think it has to be. You mustn't be seen as the individual struggling on their own. I mean, I know there's this big hangover from the communist times, the collective farm, but I mean, the younger people shouldn't have that. They shouldn't have that idea. But the hub could be used for so many things, and I really think it would be a very nice thing if we can use it as an information-giving centre as well, for farmers, for people at the market, for how they can apply. I mean, many people at the market, they don't have the producer's certificate thing because they think it's very complicated. They don't go to the town hall and find out about it. So many people have rights, and they probably have access to some funding and stuff like this, but they don't know about it. I mean, at the moment, neither do we know about it, but we can learn about it. And I think this is our thing of working with the town hall. I think that this would be a very nice thing to do. And also, it's like we have these relationships with so many small producers at the market, and that relationship, because of the hub, can change. I mean, I think we can step closer to each other and we can help more. We have to bring them to an end. So, and the idea that you said from France, I find this is, we have to start from there. To have all these tools. I mean, we need to bring all the tools together so that somebody who really wants to do something knows where he can get the informations. Because that, I mean, they can talk to you, they can talk to you, they can talk to you, to us, but it needs a place where everything is together, where all the informations are together, and we don't have to talk a lot, but people can get informations and very clear informations. This is the way you have to do this step, this step, this step, this step. So this is what, to bring all this together. So to have to organize this, and somebody has to do that. I see that wall, and now I see that there's a soil course there. There's a festival coming around. There's this, that, plus the traditions and so on and so forth. I think if we systematize that, and then we virtualize it like on internet, and then you give the tools to say you don't need to find a lot the information. Exactly. It's like our own local chat GPT. You go there and you find the information. Well, I want to train myself in soil. While you go there, and then future people who, like those two boys that Frank mentioned, enter is like, we want to be farmers. Yeah, we want to be farmers. We don't know where to start. Well, we're not going to centralize it. We're going to villageize. We're going to villageize. That's very good. Just introduce a new word into the English language. So good with marketing. Poate că, la final, întrebarea nu este dacă agricultura mică va supraviețui sau dacă satele vor avea un viitor. Întrebarea reală este ce alegem să susținem prin deciziile noastre, prin politicile publice, prin felul în care ne raportăm unii la alții. Țara Călate nu este un muzeu și nici o promisiune romantică. Este o bioregiune vie, construită din muncă, din relații, din compromisuri și din grijă transmisă între generații. Nimic din ce vedem aici, peisajul, biodiversitatea, piețele, fermele,
nu există întâmplător. Toate sunt rezultatul oamenilor care au lucrat pământul, l-au împărțit, l-au pierdut uneori și l-au recâștigat alteori. Astăzi suntem într-un punct de cotitură. Putem merge mai departe pe drumul concentrării, al monoculturii, al unei agriculturi fără oameni, sau putem construi un alt viitor, unul în care fermele mici și mijlocii, comunitățile locale și noi veniții fac parte din aceeași ecuație. Regenerarea bioregională nu înseamnă să ne întoarcem în trecut. Înseamnă să folosim ce știm, ce avem și ce putem face împreună. Să reconstruim legături, să împărțim resurse, să facem vizibile alternativele care deja există. Înseamnă să înțelegem că hrana nu e doar o marfă, ci o relație între sol, oameni și loc. Viitorul nu va veni de sus și nu va fi adus de un singur proiect sau o singură finanțare. Viitorul se construiește aici, pas cu pas, din decizii locale, din cooperare, din curajul de a rămâne și din curajul de a veni. Iar dacă acest film are un mesaj, poate că aceasta este: țara Călatei nu cere să fie salvată. Cere să fie înțeleasă, sprijinită și lăsată să trăiască în diversitate și prin oamenii ei.